Munajjim deb koyot, Yıldız ilmini okugan alim bolgan eken. Bu kitaptan qarap yurganda bir neteni görgөн eken. Jakындap kelip ajraydı eken. Oşol vaqtında Amir Temir'in atası kelip arat koyaydı. Enkeyip qarasa quduqdun içinde bir adam var. Qarasa bir ayal kişi. Oşol Amir Temir'in tağası eken. Şol Bukhara'nın padişahının 3 boyga jetken kızı bolgan eken. Juvalda kepende menan janazasını özü okuyuldağı kömöldep qarasa canı var. Uyga kerekli narsani alıp alsa, Bukhara topalong. Bul kimning kiyimi dese, men bu ömrümde sende batır, күчтүү palvanды körürdüm. Bukharada hiç kim kaldı o dese, yok hiç kim kalan yok dese bir aytып. Oşon üçün batır çıkıp atады. Anan tarıkta Amir Temir Lang dep kalgan. Урматтуу Расул Акрам YouTube каналыбыздын катталуучулары. Техникалык себептерден улам мындан ары биздин видеолорубуз Расул Медиа аттуу жаңы каналыбызга жүктөлөт. Андыктан жаңы YouTube каналыбызга катталууңуздарды өтүнөбүз. Каналга болгон шилтемени бул видеонун астына калтырабыз жана бул видеону да толугу менен ошол каналыбыздан көрө аласыздар. Жакында Расул Медиа жаңы YouTube каналыбыздан бул дүйнө жана акыретиңизге азык боло турган видео баян, таасирдүү окуялар, алымдар менен болгон маектерге күбө болосуздар. Расул Медиа YouTube каналыбызга кош келиңиздер.